Euro je završen, dobili smo novog europskog prvaka Španjolsku. O svemu tomu ćemo nešto kasnije. Ovo jutro čast mi je i zadovoljstvo u studiju pozdraviti dragog radijskog i osobnog prijatelja. Svi koji su barem jednom u našem gradu otišli na bilo koje sportsko zbivanje, da se radi o dječjem turniru, o turniru košarke, o nogometnom turniru, utakmici iz Rimskoga, turniru u šahu, tavu pa o bilo čemu, sigurno znaju o komu se radi, morali su ga vidjeti. Dakle, zadovoljstvo mi je pozdraviti Miljenka Cibosa Đidića, našega dragog Đidu. Đida, dobro ti jutro, hvala za izdvojeno vrijeme i što si došao u naš studiju. Hvala lijepo na pozivu i evo pozdrav vama redakciji, Glas Mostara, Mostarskoj panorami i našim sugrađanima, dragim Mostarcima i svima koji nas slušaju. Đida, ne znam da sam nekad bio na nekom turniru, bilo gdje, evo sve što sam rekao u uvodu, a da te nisam vidio. Kada je to sve počelo? Ti si osim, evo prosti, ti si dakle osim što si sportski novinar, fotograf, imaš svoj portal, medicinar, odnedavna u mirovini, a bio si i košarkaški trener, okšao si se u rukometu, čitav život taj sport. Pa eto, taj ljubav prema sportu je krenula još ajde recimo od osnovne škole, kad je, evo, moj profesor tjelesnoga Berislav Ledić u osnovnoj školi Braća Šimić odabrao me za selekciju, znači na reprezentaciju škole, prve, znači osnovne. I tako je to krenula, ta ljubav, onda uz njega sam to učio i te korake košarke i kasnije se to sve krenulo, srednja škola, medicinska, a eto moram evo da napomenem samo nabrzo da su me čak i profesori u medicinskoj s prozora, pošto je dvorište, bilo je košarkaško igralište, pa su me koliko puta ja zaigram tako basket dole pred školom i zivkali su: Đida, dolazi, dobit ćeš neopravdani čas, razredni čas je počeo ili tako nešto. Tako eto, to je to sve. Bilo je tu, normalno kasnije krenulo i dalje, kao eto i rukomet, igrao sam za kadete Veleža, trener mi je bio pokojni Žara Ivković. Bio sam dobar desni bek, imao sam dobar udarac desnom rukom, tako da je bilo to onda, u isto sam vrijeme trenirao i košarku u košarkaškom klubu Lokomotiva. A kako se to prebacio iz onog praktičnog dijela u ovaj novinarski? Pa eto, to je tako sve nekako krenulo, što sam, eto, ajde recimo prije, nekako sam zavolio to pisanje, bio sam u kontaktu sa novinarima, da ne kažemo, ovi naši bivši, Dragan Miladinović koji je bio prije dopisnik Beogradskog sporta, pa kasnije Blažević, pa ovi su bile radio postaja Mostar prije, tako da je mislim, s njima sam i kasnije Čubela, pokojni... Sada si pomenuo ti pokojnog Ivana Čubelu Čubija. Mene ovako, tvoje prisustvo na svim tim zbivanjima i tvoje poznavanje, znam kada im treba neki podatak i fotografija, često ti ukradem, a nisam jedini, pa što ću, ali upitam. Često me podsjetiš me upravo na našeg pokojnog Čubija. Svugdje i sve, ne treba ti ugled, ne treba ti informacija, ako ne zna Čubi, nema... Ta je neka moja živost, pogotovo da pratim događaje, promovišem i grad Mostar kroz to od sporta, pogotovo pošto sam kao, taj eksponirani sportski novinar, a eto ujedno tu je i kultura i druge neke zanimljivosti iz grada Mostara, što pratim, što obilazim događaje, da ne kažem, svugdje po gradu, gdje god, i znam i čujem i gdje mi dođe, na redakciju i mail, jer ja tako već bio sam koliko puta u dogovoru radeći sa drugim novinarima kao njihov suradnik i u ovim portalima, pa sam i ja bio pokrenuo prije 10 godina portal reporter m365.com, međutim kasnije to 10 godina radeći većinom sam i tako, pa sam ipak sam to malo zapustio, ali ovako u dogovoru i u događajima tim živosti mojoj i sa ovim dragim kolegama koji rade po drugim portalima, tako da surađujemo, bez obzira da li ću ja imati neku financijsku korist od toga ili neću, ali više radim to iz neke ljubavi i da se to promoviše, to gdje sam... Ljudi imaju pomalo pogrešnu percepciju, novinari i financije ne idu nikako u istu rečenicu. Ima prednost ovaj poziv, dakako upoznaš mnogo ljudi koji inače ne bi imao prigodu upoznati, vidjeti, sjediti s njima, pričati, ali što se financija tiče...
Pa dobro, to da nisam ono što kažu u tome nekom trendu, nisam, jeli, odmah nije mi to neki cilj ni bio tada. Međutim, imam često sa strane neke savjete primam od drugih starijih novinara i reportera i to kažu ono kao džida polako, ne podcjenjuj sebe, ako treba to i naplati koliko treba, nemoj da tek tako da te neko izgura i tako neke stvari. Međutim, evo ja nisam, mislim ono jednostavno... Znaš kako, evo prosti, ne persiram te, neće mi zamjeriti naši slušatelji, prijatelji toliko godina. Znaš kako ljudi imaju tu percepciju novinarstva kao ono, ajde možeš mi samo napraviti ovo, možeš mi samo napraviti ono, pa možeš ti meni samo ozidat kat. Da, evo često se desi, recimo na ovim pres konferencijama tako od kolega, pa kao ono, diktafoni to uzmu vid ove audio zapisa i onda kao kasnije aj Džida daj molim te prebaci mi 2-3 slike ono kao, a da meni to nije nikakav problem, samo eto što sam ja uživam u tome i što dok ja dođem jeli doma ili dok to nešto uradim moram bih htjelo odmah, mislim to je tako ovim današnjim medijima. Sada si u mirovini. Evo upadamo jedan drugo, stavno nema veze. Sada si u mirovini pa imaš malo vremena. Evo dok nisi davno otišao u mirovini. Pa evo ima godina dana, tako da već je tako. Kako dok si radio, dok si bio aktivan na svom radnom mjestu, treba uhvatiti vremena za sve to, a onda treba odvojiti se i od obitelji, bude u rodnice kući, gdje ćeš, kakav turnir. Pa dobro, evo ja mogu sad napomenuti, iako mi je jutro supruga napomenula, nemoj slučajno da me spominješ, ali ono uvijek kažem, stvarno kao i svaki, normalan čovjek, logično, tu stoji obitelj za mene, stvarno podržavaju me, 3 djece, sretan brak, evo imaju razumijevanja, evo u subotu sam čak proslavio obljetnicu 33 godine braka, nedavno je bilo 45 godina od mature, ja sam bio jedan od tih organizatora i sam okupio oko 60 naših tih maturanata, maturantkinja, bilo nas jedno 5-6 muški, ali jedno... Pa dobro, obzirom da se meće. Pošto je meće. Ali ta je naša generacija 79 je stvarno bila 7 razreda, bilo je 6 razreda, baš u punom sastavu i 7. razred bio babice, u to vrijeme, jel, babice. Akušerke, da. Akušerke. I tako da je to, mislim, odnosno danas se to i primalje. I tako da je to, jednostavno tada razredi su bili od 35 do 40 u jednom razredu učenika. Kako bi sad dobro došla jedna generacija od 7 razreda puta 40 primalja, ali bi nam sve opet snimuje u Njemačku, vjerojatno. I tako kažem, evo, mislim, ta lokomotiva prije, mislim, jeli, u tom jednom mom razvoju ili sporta, promociji, bio sam najdugogodišnji član lokomotive, košarkaškog kluba Lokomotiva, gdje sam bio tajnik, vodio omladinsku školu. Jedno vrijeme čak bio i u sastavu stožera prvog tima, tako da eto, mislim, ima... Dođe li do zasićenja? Pa dobro, desi uvijek se dobiješ poziv, ajde Džida, molim te, možeš isprati turnir, nemam pojma, taj, da kažeš, ma ne mogu više. Pa nema, to ja uvijek to kažem, sve to, evo, recimo, 98. godine na Bijelom Brijegu, tako sjedeći sa svojim kolegama kao medicinar, zdravstveni djelatnici, i jednostavno je kako to se kaže, izvan izletla ta inicijativa. Ja sam pokrenuo i sportsko društvo medicinar, znači uveo sam zvanično sport u bolnicu. Da li su sada oni na svjetskom prvenstvu nekako ovih dana čini? Pa dobro, to je posebno, to je grupa liječnika u stvari, i zdravstvenih djelatnika, liječnici i medicinari, ali ovo je bilo znači sportsko društvo koje sam pokrenuo, bio sam 12 godina na čelu, znači 3 mandata, tako da i onda kasnije sam u tom mom vremenu se pokrenule ponovo igre medicinara, sportske igre koje se održavaju krajem 5. mjeseca u Neumu. Tako da, eto, kažem, mislim, tako je to sve, evo i danas nastavili su, tako da nemam neke sad trenutno neke kontakta s njima, ali čujemo se ponekad i tako, eto. Ti si prava osoba za iduće moje pitanje. Koliko se u Mostaru tijekom ljeta održi malo nogometnih turnira, što ovih 3-3 na Male Branke, što ovih sa Martinelom, što ovih malo nogometnih po futsalu i običnim pravilima? Pa evo, znaš otprilike? Pa evo, ima sigurno preko 20, jer baš je to zanimljivo. Ne kažem ja sad, ne znam za ostale krajeve, ali za Hercegovinu je pogotovo dođu ljudi iz dijaspore, onda su ova okolna mjesta, naselja, evo recimo grad Mostar i okolina, da ne kažemo po Hercegovini,
održavaju i turniri gdje se ljudi tako okupe, gdje se druže, ekipe, znači mnogi dođu igrači, jest da su, evo čak su u zadnjih par godina pojačane ove novčane nagrade za osvajanje, znači do prva 3 mjesta. A ima onaj najjači, najznačajniji bez novčanih nagrada, dakle radi se o Ligi mjesne zajednica grada Mostara. Da, evo, tu smo proveli inače to već evo protekli pratim, iako na jedne godine se nije igralo zbog korone, a 16. izdanje upravo je počelo, taj prvi dio, krug održan je u mjesnoj zajednici Orlac. Na Šahtu, da. Ja na igralištu Šaht, data je prigoda ovim mjesnim zajednicama da malo svoju popravi infrastrukturu i da organiziraju i da se malo i ti normalno neke stvari da se pokrenu u tim naseljima, u tim mjesnim zajednicama. Kada smo već kod toga turnir je bio zanimljiv, mislim, evo ekipa je, bile su Ilići su, bila je A i B skupine su igrale, znači protekli tjedan, Ilići su i u svojoj A skupini, a Centar 2 je u skupini B, osvojili su prvo mjesto. A još su uz njih prošli Avenija Rondo Jugozapad, Rudnik, Bijelo Polje i Rondo Avenija Jugozapad. Centar 2 jesmo ga pomenuli. Oni su osvojili prvo mjesto. Oni dakle čekaju rasplet u skupinama C i D, a nastavlja se sve, podsjećamo se. A sustav je takav da prve momčadi koji su osvojili mjesto idu direktno u četvrtfinale, a ostali će razigravati, znači drugo i treće mjesto razigravati. I za 10. osnovne. To je završni turnir i za 10. osnovne, a sad tjedan do večeras igra se u Cimu. Da, sastoji se od 8,5, od 20:30. Rodoč Polog 21:30, Cim Bavnovac od 22:30, Bijeli Brijeg, Jasenica 3, zanimljiva susreta. Sutra igraju Polog, Ulog Brod, Kruševo Žito i Bijeli Brijeg Rodoč. Evo, upravo sam htio, obzirom da je ovo prva organizacija udruge Suze Svetoga Lovre na Šahtu, pa ljudi su se potrudili, dakako mora biti propusta, a ono što su propustili ove godine imat će prigodu ispraviti iduće godine i malo oživiti, reanimirati zbivanja na Šahtu. Pa jeste, ajde recimo da bila neki sitni detalja, možda ti neki problema. Ali to se mora desiti kada se radi. Recimo, pošto igralište nije bilo ograđeno, pa je često loptavno kad se napucana, otišla je tamo u kupine negdje, pa su djeca tražila, ali eto, prošlo je ipak sve bez nekih problema. Evo sad su zaradili nešto novca, jest, bila i tombola, tako da je bilo zanimljivo, mislim, stvarno, ali to samo malo što je, ajde recimo možda posjeta nekako, nije bila na nekom nivou, igralo se isto vrijeme Evropsko prvenstvo, tako da su i Evropsko prvenstvo, a i ruku na srce Šaht je malo jeste malo gore na samom vrhu mjesne zajednice. Mada je prekrasno gore kada se dođe. Svježina i večernji termini su bili utakmica, tako da je bilo baš... Uporedo s ovim turnirom završen je od 11. do 14. srpnja. Mostarska panorama je bila medijski pokrovitelj tog turnira na Maloj Branke 3-3, naziva Katarina u Jasenci, osvojio ga je Tank Oil i bio sam jedno večer i moram reći da sam ostao zapanjen. Dakle, na igralištu, novom sportsko-rekreacijskom centru u Jasenci, bilo je preko 1500 ljudi. Ja doista odavno nisam na jednom turniru vidio toliko ljudi. Valjda su Jasenčani žedni i gladni. Svaka čast, mislim, to je baš, eto i to im prvi turnir i mjesna zajednica je malo potrudila se da ove godine to pokrene, ali evo mogu reći da je baš 3-3 u zadnjih par godina baš popularno postalo. Brzo, dinamično igra se po 5 minuta, odnosno po 7, zavisi jesu Martinello ili nisu Martinello. I čak bude ekipa baš prijavljeni ono što kažu. 48 ekipa je bilo prijavljeno, a identičan broj ekipa je bio prijavljen u Rodoču jer je nedavno završen turnir. Vrijeme nam leti, za sami kraj, samo kratko komentar, Španjolska prvak. Pa ja sam navio za Španjolsku, inače jer ajde da ne kažem kad sam pokrenuo i klub, privatni školu košarke Koš, uspostavio sam kontakt u to vrijeme sa španjolskim bataljom Esforom, Salamandre, tako su se zvali. I mnogo su pomogli u toj nekoj dinamici razvoja te moje škole košarke i kasnije kluba Koš. Ljudi su inače kooperativni, naš radio imao super suradnju sa Salamandrom. I tako da smo od njih dobili mnogo i opreme od klubova, tako da sam i ja stvarno bio izuzetno radostan, jer nisam očekivao da će to tako, međutim oni su ljudi... A ti si iz tog razloga navijao za Španjolsku. Ja sam navijao za Španjolsku zato što igrao sa Englezima. S kim god da Englezi igraju. Nikad su igrali tako. Ja navijam protiv. Džida, moj dragi
još jednom hvala ti najljepša na dolasku u naš studio. Vrijeme mi leti, moram se osvrnuti i na ostala sportska zbivanja. Tebi želim puno uspjeha i sreće i samo da znaš i dalje ti krasti fotografije. Hvala na pozivu, evo ja nadam se da će opet nakon niza godina biti pozvan da nešto malo sportski promovišemo u gradu Mostaru. Naravno, svakako da hoćemo. Naš jutrošnji gost sportskog pregleda Mostarske panorame bio je Miljenko Cibos Džida, inače sportski novinar, fotograf, ima svoj portal, dakle, medicinar u mirovini, košarkaški trener, bavio se rukometom, sve što je vezano za sport. Džida, još jednom ti hvala. Hvala. Povuče crtu dvije, samo subotom zar ne? Sve je u redu mama. Sve je u redu mama. Sve je u redu mama. Mala znači i sama. Sve je u redu mama. Naša djeca posle su bez mana. Sve u redu tata. Vrijede su
9 sati i 55 minuta u samom smo finišu sportskog pregleda Mostarske panorame. Imali smo mjesec dana od 14. lipnja do 14. srpnja specijaliziranu emisiju Euro 2024 koju je sponzorirao Šenković Pub iz Centra 2. Nadam se da smo vam kroz taj mjesec dana donijeli mnoštvo informacija, imali smo i nagradnu igru i da je bilo zanimljivo. A ovo je redoviti sportski pregled našega radija. Dobili smo dakle Španjolce, na moju veliku radost, svladali su Engleze koji kako su se dovukli do finala, tako su i izgubili tu utakmicu.